Izinto enginothise lapha yazini kade ngekho umlindi kaMaskandi lapha bengekho abandli bakaMaskandi kumshunqisi kodwa ngendlela abantu abangijabulele ngayo laphana wena yasihluleke ngisho uManqele hey wena hey kulona wasiqeda uhlulekile lapha kujabulelwe mina ngathi mini artist ahlula ngisho lokuthu uManqele akazi nje mabuka amafuta akhe bihlule ijabule kanje izigcime zemfaka stage ziyomhaka kumina kuthi embo emfaka stage ukuthi ube sicishile ifoni mfate ngihamba naye we-iPhone bengijabulela abantu bekhuluma ngongaka amasho so siyakuthanda amawelewele sikuthanda masu bafaka kulayini usubatshela amaqiniso kusho abantu bamakwaito hayi ngiyibona ungathi into esekekeni ngempela bafowethu lapha esizweni abantu bangithanda kangaka kanti abantu bangangifuni ukuthi amabhinci futhi nawo azenzisa lemigudu ngithanda le phathi yonga abantu bakwamasho siyabonga into enenzela umawelewele bekhuluma ngongaka amasho so siyakuthanda amawelewele sikuthanda masu bafaka kulayini usubatshela amaqiniso yola-ke le phathi engiqedayo bafowethu siyabonga abantu bakwamasho hayi cha nisebenzile welile mchuna akawuvali umlomo ngalokho enimenzele khona nikhuluma ngongani siyakuthanda amawelewele.